isa sia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatu kana musiaisi wa Mutongo TV ngwatani wa mukamba watinda nesa muthenyani wa umundi twiwakana matuko ni muonza mwai wa katatu mwaka wa ngili ile na miongo ile na inya kalibu ntheni wa Vilingi wa Mauvoo ni unengelelie mo otondo makitika unova ile mbetani itu ya ukamba na ndi yonde nindito ERASTUS kithuku wa NZOMO na olokwa lila Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda kwa oitu ambe kuona amwe kati walatu manengete oitu alatukumbanesye ne bamwe na Kalonzo Musyoka kutula muti serikali kwa wambatu wa mekalele ayasi ya Kenya mena aki ya kuandamana. Raila Odinga kutangaza adhi AU Joho na Oparanya ni mumakakwati ya chama cha ODM. President William Ruto kwa dhana kukwata mbau amwetu otongoini wa ivela nene siaki uteti. Na musi umweka ngundo kwenda ukunikili wakikucha mwana wowe kwa yengi weu mayase maya kwa taaki. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie no ukanengelele wone wa kuyulwa Mauvoo maitu kioni cha umundi kwisela ile itatu kenda imwe tano na ambayo tumini mukuve vatende vina ndeni wa mitandao itu ya mikumu kanile Facebook Mutongo TV mutandoni wa X ni ati Mutongo TV KE ati ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi wa Mauvoo ndeni wa mutandao wa YouTube Mutongo TV Stock FM official tuyambea nikana Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwa ivinda yingi ni watu la muti serikali ya Kenya kwanza kwa kila ukueta takwete desia a Kenya mekalile kabinani kau munini wa president wa teneni wa wetakana kila mwenendi na udhasio wa kutoa isia maandamano aiweta miatianio ya ngwatanio ya azimio mevetu yaya kusukumia serikali iwe kiyo cha mwenendi ainene ya SKM Command Center kwe umundi kwa musino ilovi Kalonzo ingine wasekana tandi nonginya tu kitekita ukinene cha ukabila vande ya Kenya. Boni mutesia ni wakuvingwa Vilingi wa Mauvoo na iliboti. Ni Kalonzo Musyoka wetakana miatiano elena tuigoninga liko ya ulei na endeni wa miao ya katiba ka Kenya na wendi wa mwene unayekuwete umwendi no ya Kenya na kulunga maundu wala methi tumeme kuundeni wa serikali ya Kenya kwanza na kiki na umani wana unene nyolona atwa iwe na kuwete umu Musyo vatemi vakaya kimbaye kana kuvathula enende ya mwema ndeno ya Kenya. When we did demonstrations which led to what you have now heard being referred to as a national dialogue, you know, because our people united, first of all, can never be defeated. As Kenyans, we believe we remain united and get rid of the problem, the cancer of tribalism. When you all ask questions, I didn't hear any of you saying, I am Kikuyu, I am Kamba, I am Luya, I am Luo. You are just wonderful Kenyan children. Clap for yourselves. So the first thing we must get rid of is tribalism in this country. And therefore, under the Constitution, which was inaugurated by late President Kibaki, we call it Constitution 2010, Kenyans have a right to demonstrate in a peaceful manner. Vaa yaonekande na ulena muno na matambia mavolisi kuvalanya miatiano elena tuwa iwe ningaliko ya ulei wataki katiba nika Kenya na waivata makande na udhiu wadhukanuna miao ni waluma kanenga ene kutani ya kiyo ya kutoa isa miatianio vatendu the na idhoko. Recently you saw the doctors demonstrating and unfortunately the police who have not properly been educated about some of these rights under the Constitution went down there and tear-gassed
are very honorable members of very honorable profession, that of the doctors. They don't understand that this is a right guaranteed under the Constitution. The right to picket, the right to demonstrate, the right to sit down, just like you have a right to worship God in any manner. Ila ingi wanenge uitocha tumire kwithwa na maandamano ni kulunga maundu mavatata kisomo kila kitonya uvingiso ni kwamba takwangala ya kemikalile na vata wangaliko ya uleini kwikithia kisomo ni chavikia kila mundu vate kungana na siingi kwithwa maisomethia manyua mona nzeo. Now, our view was we needed to make education affordable. In fact, the right to education is a basic human right. We had made it very clear in our manifesto that from Form 1 to Form 4, right, Kenyan students in our public schools, we are going to get to school without bothering the parents with school fees. Yua mende atongo islikali ni ya Kenya kwanza usonde ni wa malonyola mekita kuthukuma mwene ndingaliko sionde kivo kisomo aiweta kana ilave na mewakana kulea na katikati wa slikali tiwe ndi wangaliko ya ule ikuete umbathuka nuyo hatewe ndi wani kuende anulunga slikali ya Kenya kwanza na wikithia kana uthukumi woni wethi wa mwelu. But we are not in government, and this is why now Kenya Kwanza are wrestling with what they can do. We wish them well. Mutongo TV nye ni Toboni. Ni muvea boni twetiana na Mauvoo asu tothi kauntini ya Kitui vala munini wa ndongo ya ala aingi mbungeni yesu ya Kitui ulani MCA wa ward ya Endau Malalani Dr. ERASTUS Mbuno na munyanya wa ward ya yata kwa Vonza Mark Ndingo nimenda amemba mambunge ya Kitui alami watula muti muvea ula unengane kandalasi sia uthukumi serikali ya Kitui na kuwa tatawena maondo ma ulusani maumilie ukusi wa kuyana wasiko isusia ulusani wa kandalasi mainena na andiki Mauvoo musini wa Kitui MCSA ni mawetakana amemba asu malikilele uya utewo na kumenda madho imemilati ila ya thukuma ni serikali ya Governor Julius Malombe inditi ma contractor alame onengwa kandalasi ni serikali isu Onesmus Chalo nokutweleze. Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wardine ya Endau Malalani ila ya Kitui cha umeloni wa su ERASTUS Musyoka Mbuno ni watungi bioneni wa meba mabunge isu ya kaunti ya Kitui alame utula muti muvea wa kunengane kandalasi serikali ni ya kaunti ya Kitui na alame uweta muvea usutotwa isi siko siulusani kavindani kalame unengane kandalasi Mbuno einena nuwa weta kana memba asuta malikilete uya ute uona kumenda makwati udhukumi wa kulunga udhukumi wa serikali kuivo kudhuima melati le udhukumani serikali ende tikunengane muroto wa makontrakta alame utwa isi udhukumi melatini tuele kusisia process ya procurement hivyo tuele kusisia uya ula wanenganiwe ni mudhukume kanekai hii ndwamba kwithiwa niwo kwenda kutwika auditor wa audit chao wa ni lazima utakwe either twike MCA kana twika auditor yes nondo ngini chetu kwenda kutumane otherwise isi ni nduru na ni siasa ila tiete wa siasa ya pesa nane. Mbuno ni wamenda memba sumo milio kusuwa kuyana wa ulusani ulame uweta wimo vyani usuwa kunengane kandalasi edheati uteti matwa isi enda kuya mheshimiwa umundi embwa ena ukusi muyanu wa kwasia kana ni lazima contractor nikenda nengoya pena mbesa chinenganitwe atonie ukusi kwa kuthi kuripoti kwa maofisi ala maile to kukitana ulusani indi ti kuthi kunena mana patena ukusi wivo otherwise isuti chita siasa na siasa sitena uni uneni wake no kwa tamboni MCA yata kwa Vonza Mark Ndingo valana kwa weta kana kuyana na kianda cha udhukuma wa serikali ni kana kuina udhasi wa NMB kudhukuma melati ya serikali edha mena utonyi na utuika wa kuyana mateulungwa umawo weta kana udhukuma wa melati ya serikali ya kaunti ya Kitui wena kianda kinene cha kudhukuma ni NMB kumanza wa wodi ila maumete issue ya anduma wodi manengwe katika procurement act ndia ambako apply nundu bethe ana percentage ya tender ila open ile aiminia ona mundu wiku ya Kisumu mundu wiku ya Rift Valley mundu wiku ya Nyeri no apply wewe na akwata tender ila zile sinengetwe category kazi women na youth na locals isi nisio andu ala maloko matona ku apply paina thina twina wo katika procurement ala mena thina maete evidence ingidingo nwa weta kana uthukumi wa MCA ni kulunga serikali ndi tikumenenge mwoloto wa uthukumi MCA athukumitwe
akanengwe wea wake no oversight legislation na representation wea wa executive na wone wa implement manifesto ya governor kana ya government tinengi anu ma procurement na executive mwana wa kuthukuma wiola wo na itu andu ala tinubitwe toselele bou tisisie kana weosu kana contract ile nenganiwe ne athukuma neza na mwene no wakwata value for money katika contract ile kwithanengetwe ingi nake MCA wa Moi Cornelius Muthamini waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui na nengania milati minini na ndithu kumani ma contractor on ngili inya alama na nengwe mavundi so ni serikali ya Julius Malombe miradi ile na anaunziwe ya CLIDIP ni onandibika a quarter ndibika 1% ya andu alama na trainiwe and so bayingwa ondo yututonya kwasia the local contractors have not been given opportunities as they arise nenda no evidence ya contractors ma daraka alama na apply wea me maneli kana manara tunabatu kaba yungo na kwata ningwenda kuona evidence ya contractors mangune alama na apply wea me maneli kana maneli ya 50 na matu kaba yungo na kwata. I want to testify before andumaito market we kana mui tunanengwe projects 11 na Mwanza out of the 11 Mwanza sinaendie na contractors sia mui ingi Cornelius no aweta kana nguthi ya MCA asume utula mote muvyo uswa kunengane kandarasi wa kaunti ya Kitui tawena ulusani metumone atati angi alama kwenda kuanzia thokomi wa serikali ya OU tetu ile sithe sione no muingi kumela governor walikie neto CSA na neto zundu siendete nisi ya kudestabilize governor waitu na serikali yake na neto etelete muno nondo we are not going to let this go neto ukomana nenyu head on nikana ukweli umanyike tuikwenda peddling of lies kula kuyandu maitu umaingeanisi na serikali ile tonyo matedia ili vote Vilingi wa Mauvoo Matongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo ni muvya onesi na ndi tukwetela tumanye uwo ne weva kokonia maundu asuma kandalasi kaunti ya Kitui tuisonga nambe nekana musi wa Simon Kunga kuma kuyaka ngundo kaunti ya Masa kuma twangwe ni mwaitu ndiwa Agnes Mukoi yuni menda ukunikeli mweu kwa mbeiwa kokonia kikuo cha mwana wo Charles Mauvoo ula wawetu ata wawaiwe matuku miongo ile na mwai wa kenda mwakane wangili ile na miongo ile mwaitu Agnes na mwanae waitina Joseph Ngao maelesia kana kuma kikuo cha Charles Mauvoo chedewa mayayisa kuyanewa ni ukunikeli ula wekiwe maiweta kana ala mesikwata moye mwana osu mayayesa osewa matambia ala mailite na yuni miaka 3 yathala na vai kwani yayesa osilwa na ulungalu yuni makulia mobisa mavolisi na ala makweka ukunekeli kuma kangundo kwambia ukunikeli enge ni kwithiwa mobisa ala maivo ivinda yu ni manengyo uthamesio na valadi votio manengane kwi munene wa ndisi yai kangundo Frederick Maina boni motesia ne wasio kethe na ile vote Mwito mukuhelesekana matuku miongo nana mwini wa kenda mwakani wangili na miongo ili ni mwana wake umie musikuthi yani na kuleo sio kama sane mawiyo ateo itina esa ukoni wasimu kumanyidwa yulua uwani na kilani kikucha mwana wake cha mkunie muno manake wakwa Charles Mauvoo Simeoni yewa umie ba kwa chathi we yani undu wenda kawaida na namwetela utukuwa mbele yako isakuka na namuka kwa cha saa 12 ila namukie saa 12 na mina kuamuka nozo tutite nigwa nakuniwe simu ni mundu mukawita wasela kinu uiva kuvina balawa ucha usiwo waiwe ni wambiye nuke na mituki na ni naendie na thinethi mwana akwa atebwa komete na mwita wethi andetika na saani isu na uambu na yaki yo chaiki nene kitakambula
itina wachathi cha kuthumusia mwana wake kana mathiko elezekana ikwanila ikotini we ya mwendesya kwithiwa yekalile matuku maingi ona kuvikia musili ula waivo kunewa uthamisyo na kuvikia muthenyani wa umuthi miaka 3 ni ya vita na vai nondu nomo waisa unenwa kana ingi kwitwa kotini kuendea na ikwani ila ukweta tayathelile na nzite kueleka ikwani zinatwikie yekalile muno itatoa kotini newa nitwae kotini kou nukuka kotini ukakumia kusi waku ila naendie kwatwika yayula wivono wendete transfer na ndethukiwie kwani yu natwika nikasioka ingi 2021 ndisi wa mwezi wa gatatu samazini nayo ba ndisi mwezi wa gatatu kana mwezi wa kele bandu bau ninaendie kotini nela naendie na weta statement yako ila naandikitisie na newa ninoke hata wa leo kubiko mundi ndiaisaiwa wasya na ni miaka 3 mithelu ndiaisaiwa wasyo kwasya li ngania ni makwati we ona ka kindu kinene ni makwati we mathi male kwa ndiaiwa mundu mukwate na tuyaendewa nundu uchunguzi wekiwe nundu mwitona kwigwa uchunguzi ni wekiwe na mwesa kwigwa court faili ni toiwe kotine na faili jetwa kotine ne bate mundu kwatitwe mwaitu uyu mwana ungi wake malezekana livotia uthinzi ila yaumie hospitalini kana murutia aimukune muto wake na gutiwa na maumise manene na lamesike watamethwa matwa isikigoki maesa iki wambini ila postmortem yaminie kwikwa yona nije chausi aino kune mutwe pani bo wakunitwe na ndaka mesino ya muwaye na kwa nala manena nundu ithi twesio manangewa undu chausi wangiwe twesie ngewa siambeise kugetina tukataba lakini niwe sindu tona kuikio ndo andume ukutabya no ngina mwetelo gwo wa serikali nundu ni mwana thayu wa mundu ni munene kwi sindu cionthe yulwa nthi ti mwana wa kwanda ulwa muthenya ucu ni lilikana ngomete ngaiya na iwe netha nake pa banditwe ni nyoka yu rangi maitho niwe netha nake pa na gutuka unga kulia ndeuka ngethi aina kweli ndekuka ndikamona ingi na vange methito mimatisia kana kumatele miayo lwa mathayo mo chausi wendu kilabu kita wanduani na ila waamini okuna nundu ula wa mukunie no niwisikie ona niwisikie ngina nutu ina niwisikie ni andu na no niwange wa aya siande bandu tona kwikwa nde undu tona kwikwa une musie wanja ni musie utamuthingithia nenge mundu agakwisilia bala wezilio mwana amwe usitio mundu inokuzi yani onetha bai mundu nge waiwa ine na tio inokuzi yani utona kulwa no akakulwa ni serikali ni jao jatumio wera kino jamo thembosu idhito yazia hiyo tamusiwa Simon yakunga serikali netutethesia yu menda maofisa mawiko kunikili kuma kisasini cha polisi akangulo mambese kunikili mo kuthiana na kiko ki nokona mama ne ugo wakikucha mwana wona lama to isikiko ki mawose wa matambia makimiao tutethewe ne kenda tumame kikucha mwana mwaitu Charles nundu Charles nda akwiye ilobi Charles nda akwiye abandu akakita kwetwe Charles akwiye kilabu na ni wisikie ula wa muwa iyo na ni woneki ula wa mukonie na ala Messi aingi ni maendie kwandika okuse but maya itikila kuneno go maikia the victimization ndienda haki andu ala maogaie mwana wakwa makwatwe matabanye mamuwa yaki na amekite hata na ni mundu utaina thina na mundu ondine Masaku nyeni toboni mutesya na ende muvya boni na twikwatekana ugo no manyikana na aki yekwatikana kwa musi usu wa ngunga miaka 3 itina wa kikuo cha mwendwa wo twisonga na mbere muvitokano wa kimawoni na kwema kweleanwa kukonia uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku ni wakusiwa katikati wa memba asakwe mbungeni ya kaunti eno ya Masaku kuma wardini 5 sia kilio mbunge cha Masinga MCSA manene ya maofisini makivu kaya wanthini wa umbano na enendi wa kukulanya mawoni yulwa kuvitukithwa kwa ilovia sia budget ya mwaka wa 2024 2025 amwe maiweta isio taithukumitwe na angi maiweta kwo tikuthukume Beni Mosao ni wakusia kichonthe na atumbanisya elevot mainene anza wa maofisi makivu kaya wa ndongo ithini sioneka ivetokana na kuleana kimawoni yulwa uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku wodini siova Masinga matongo iwe ni munini wa speaker mbungeni ino na ilangini wa MCA wa ward ya Kalakala Steven Mwandhi MCA wa ward ya Muthesia Daniel Musioka na munyanya wa Ndithi ne Mwaki Mosela
nimoneka maikathi ya uthukumi wa serikali ya kaunti icio nisio na komenda atongo yangi alama tena umo wa masinga kuweka kuthamisya uteti kilio mbungeni ki tikulania idi kwitu masinga ila ndo mekalandi maiya mianda imando ili tega kubina na mianda sio komando ya wonde ila ndo meda maikalandi mainena nesia masipitali ili tega kubina masipitali na sindu imo na teke aba unless and until twetikile yetekelana tithukumane tipamwe tigatwa kisio kito nambe ili andu masiasa tifani akora biondo tezo biane ninge umundu dinyone na kuba ndite maeke bado nekane na andu make kuya ko iminene azindu ciakwo oje kwa ekalama na mugura noto ainene azindu ciakwo tigo ninge na ayuka abaye aye wano kwa mazinga alonse yikolele zindu cia we ayikolele sango na ayuka lakini dina nake Mombasa kula kuongea tena sango kwa siali ile kwa kubi no seo tuka appreciate ya kila choka na eza na problem tukekalande tandwa ima tukakula nyai po ni baba baba zabaetie dhinai tukekalande taima tandwa ima neona bulio boya neona angonga mondo ayuma na komwa akoka tutwete ndengale kanyoba kubengilie komya koka kunia siasa ba mazinga yunemo golia siazulwale ni na dalile yudo kwa dize sia ezizi na no inde twambe uthukuma ndetele ngunga ndwetele twambe uthukuma ene binda ya uthukuma tunenge binda tuthukuma etha gavana nindi twamunenga budget yake li yunemo golia within onaku kwaku ni waka muzi umundi na muzi uzu oizio kaenge oyaka oyeme izomethia ciana kila kindu ni batoneka no ngina kila kindu kithi step by step. MC wa ward ya Masinga Central Joshua Mwonga weta withitwe ewase wa mwene nthi wa Masinga Central kwa kumutetea aiweta tautethitwe na mwanya wa kutetea mwene nthi uyu mbungeni. Kila mwazi atikwatiane yesene chao mabatala mekala timo me Masinga Central mabatala mekala timo me Masinga Central na umeate ine na mumane ward yakwa ne akeba ne nene muno ward yakwa ni mala ana ya muthesia ward yakwa ni mala tatu ya ndithine ward yakwa ni mala eli ya kalakala kwa wile wakweka project bandu wamwe no yewe we aniwa ndimu yani anga we timu yani no longo na kizio kinende timu igwera na ndo azuma kuniye kula nyebe bandu ndelika na kichongwe na muthi mwezi nyewe kwa nenenga ngaba na mbesa sio ndesi amba ilo kwenda siamba budget lakini na tu project yekara eke na haya makweka nina haki ya ukwe na ukulia kana mwajia tende na june ndo jojo kutwika ngubu ya ngaba na ilo bindie na ngendo ndesi wolowo ando makwa munde mama Masinga Central nimbesi we yakwa ni kunenga nembesa na kuatea zisikana ndi thukomi. Uneni wa Mwonga ni wakwatwa mbauni MC wa ward ya Kiva Alphonse Mutinda aiweta isio sia atongo ikivathukanio tasina mavata kivathukanio na valaumi okulio kwe gavana wa Vinyandeti kumanenga ndai ya atongo kwa onde ni otongo witu nundu kila mundu wezi kibila chake tunenga ni ondai ya na tuyathukania aina muyona kila tuenda kana anjenda zitu wasianizia natino ndungu nyeba ikindu ngweja kitwa kwa musi neja zindu sietu chao sietu kiba na mava county ni ya Masako ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo mtongo itidi nyeneta wa Ben Musau ni muvea muno Ben Musau kwa ngewa isu sia Masako nitwende ona kwati atoneke saumya muthiata ni wona atongo yasu undu meuvitukana na kila umwe asia niwe ukunena uwo tuyamba kuthi uthi umone mukuvi ndukathi wasanya ziokethete na Mauvoo mbyange mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga
maundu mesite kweta na no nginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambio tu mangomboka pe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyoswinya kondete na gono uya moseo kwanenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete Komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba yu no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Kalivo niende na kumanyithia witano ni waumwa kwi magavana county ni sia kisowani kumuvoya na kumukala ata President William Ruto kwambesya milati ya waki wa nyumba sia thoa munini county ni sio nikana maunike kwanzia kivathokanio ta useuvya wa mawia kwi amuika une kuyanana na mutai wa maundu maki uteti ofisini wa President Ruto Karisa Nzai vala waweta kana mulati uo wa nyumba uvanite kukile serikali sia county ki ukwati ono yovo mutongwe uone watu la muti ndongo ingalekoni ya Azimio na ila ukuweta hata ikumumanga munini wa President Rigathi Gachagua aiweta kana uoti wa ilu na nemaile omune ndaya Angelina Musena ilivotuka widhiana. Karisa Nzai enenea kauntini ya Mombasa ni wakulia magavana kukwati ya mulati u wawaki wa nyumba sia thoa munini ni kwithiwa uvanite kuwete na kukile ukwati kwe serikali sia kaunti. Tunaona watu walioajiriwa na affordable zaidi ya 1,130 na hapa ni win-win situation kwa wewe gavana, kwa sababu kuna malipo utalipisha wakati hizi nyumba ziko tayari. Kuna pesa utapata za maji, kuna pesa utapata za taa, kuna pesa utapata za levi, kuna pesa ambazo, kuna vitu vingi ambavyo utakuwa unaweza kucollect, na hiyo pesa haiendi kwa national government, hiyo pesa inaenda kwa county government. Nukuwetekana vandu va magavana kuvuthisya mulati une malite kukala ata serikali nene nikana uambiswe county nisio nikana amwika mavikie kukwata mawia. Sasa tukikuona kama gavana hauna ujasiri wa kutafuta hii nafasi, hata Jomvu kukajengwa na kwingine zikaanza kujengwa hizi affordable houses, watoto watakaofanya kazi hapa katika wakati contractor amepewa ni watoto wa hapa, sio watoto wa mahali kwingine. So ningeuliza
magavana wangu wa kote katika eneo letu hili la jimbo la Pwani waweze kujikakamua vilivyo kumsukuma rais ili kwamba mradi huu uje uanze. Tulianza na Bakstan, lakini bado ni kidogo sana. Kuna kwingi ambako tuna nafasi za kwamba zikaanze kujengwa na watoto wapate kazi. Ndani kunu manevanana ndongo ingwatanio ni Azimio na ila siku mwekesi ndeto itailete munini wa President Rigathi Gachagua awatakana uti welu nane wailete kunengwa ndaya ila ya ilete. Rigathi Gachagua ni naibu wa rais wa taifa la Kenya, sio wa chama fulani, sio wa mtu fulani, ni wa Kenya. Tafadhali tukiheshimiana namna hii tutakuwa tunapeana hadhi. In fact, kwanza hasa kwa mtu kama mama anajulikana kwa kuleta ustaarabu, kuleta harmony, kuleta utuwema. Mimi sikuambii kwa ubaya, lakini nataka kukuuliza tu, si haki na si sawa, ijapo na haki ya kutukana, lakini kwa umri na kwa hali tulizonazo za kitamaduni ya Kipwani hatupaswi kuenda overboard. Kama umekosewa, kuna njia mzuri ya kueleza. Onawe vanza inuwawetekana itambia serikali ya Kenya kwanza kumukwata mbao Raila Odinga kuite kivila cha mwene kivila wa ngwatini ya AU tiwana ni wakwenda kumina uvinzani ende ni kuona ni ya umwe. Kuna wengine wanaliletea siasa. Unajua wengine wanasema William anataka kuwa upinzani. Kuna chama nyingi za upinzani hatuna haja nazo juu hawakutaka kwenda. So hii wale wengine hawakutaka hata wao kwenda kwa chairman wa AU. Si ni Raila ndio ametaka kwenda. So sisi hatuna nia ya kuondoa upinzani. Tunataka kukosolewa. Tunataka kukosolewa wakati hatujafanya yale ambayo yanastahili. So hii habari ya kusema ati tunataka kuua upinzani, there's no way. We're just exercising love. Ilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvya anchi tulisongana mbe itina wa uthukumi wa matatu siangwatanio ya umoa kuungamwa kwa kabinda ni muvya wa NTSA kumana na mbanga ya lelo ile na konisie imwe ya ngali ya ngwatanio yiki sione cha Katangi na inatumia kuwa kenda matiwa ni thayo na angi kuumia walangali isu siende kwiki wakunikeli ni muvya usu be wa kwitikeliwa ingi kusiokea wia yungwatanio ya enengali siya matatu ile mbetani ya Ukamba Mamoa ni ya kulia mateleva mangali sionde sia ukui mathukume matie meo ya malelo ni kabinda ni kau ni makulia onamo maovisa ma traffic na alama NTSA mamatele si kumosea matambia makimeo mateleva ala meo tula meo ya malelo ni Daniel Mwangela nilivota wetu kuma Masako. Kwisila kwimwene kivila wa ngwatanio siangali sia matatu sia umoa Anton Mutua nikana ngwatanio ni kwitha ndi mose ya matami mateleva ma ngwatanio ino alamesa ukwatikana matulite meo ya lelo ni takutwa ngali mea levi wikikia niki ngali tu ni abalukile na for that reason NTSA ya tuungamya na nitwe eki ya meo na niti kuatia nikana undumwe ndebolono weka mapitio license yake ebinda yambe na yakele na akadatu kwa na sheria sia NTSA nono kuungamwa na itu sako netaasya eke kosa yambe na yakele NTSA wandika amwezi yake atamina nie nao twamina nie nake na kitumini kitwa nibota asiati ofisini neti kwiki amekakati ya monitor who is who na itwa asio no ndunge ndeleba imwesi ukabasi elabe ndebo no kemu lebi we ani aile kuungamwa na tani ngaye nimetoka matajiri kinujuma ka monitor munopyo na kimwane kivila wangu watinyo ngali sio kuisia matatu ile mbetani ya Ukamba Onesmus Jalo ainena ndikima Mauvoo ni walesekana vena vata wa kunewa uthamio kwa mawisa ma volisi malelo ni max cha volisi cha Masaku na isu ile njiva ile mbetani ya Ukamba alawa wetera mekalite muno kwa ivinda yasa na makekonia na maundu maurusani unula utoneka kwitha nowo ukothothe ya mbanga polisi maito ma traffic nenda makuli mende maika gwame toka nondo nitokuwa na mabinda kwa mabinda ngale ndebeto kwa sikale ma traffic na yabi ko bumbe ndetha na mbanga na twasisia kala ke kozi ya mbanga ndwethia no kindu kiyo kisiewa ko unendo kulia traffic officers maito na especially alama Masako mende me vigilant mono lelo na ndiasia kana kwe namwe me kalete station ya Masako mbe wa miaka 5 na muzumbe wa Kenya President Ruto no na wetiasia musikale traffic abukuma miaka 5 any given station no wailete kuthi transfer kaboko mu bandu bangi twenda kukulia unduzi wate wana traffic ya Masako
nikenda wisithia nitwakwato new blood upande nusiwa traffic tone undu twana kutethanya namo. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma katikati wa musie wa Masako. Twithi kaunti ya Mauvoo ni kaunti isu ya Mauvoo kwa monde ni anengane mavalua ma recommendation kwa amuika ala mosetwe mwaka modelu thini wa muvango wa internship wa kaunti isu iseso ya tongwa ni minister muviani wa kisomo Elizabeth Muli na vala ainena wenda muika kutumia mutandao na kwaka masietwa mo indi ti kutumia mutandao kwa nanga masietwa na kuonania muikalo muthuku undu ula utonya kwothothea mai kwa kana maika kwate mawuya mithenya yukite kale buchalo na ilivoti sila kwimwene kivila wa ngwatanio cia ngali cia matatu cia umwa Anton Mutua ni kana ngwatanio ino ni kwitha ndimo cia matami mateleva ma ngwatanio ino neno ya mbumbanio ya kiseseke cha PWD kila kemusieni wa wote utalo wa muika vakuve yana yemwe na alama alikile serikali ni wa kaundi mwaka muvitu kumwe wa katatu tathuko mima kuvundi we ya kana indansi na manengo mavalua makumine lungu yoya uthuko mikaundi neno minisa muviani wa kisomo na maundu ma mikomukanile Elizabeth Muli na uleta ongo iseso ye akiweta kana serikali wa kaundi no kuendesha muvango u na vala ometuke kwitha mayosa muikange yana yemwe kielelo ne cha umakuna musasa na kumatona ndio kwata mawia methenane yoya one maokie makweni mwai wa katatu last year na nitwithite na moti mavunditia maundu mawia undu matona kwikalania in the work environment nikenda wise kwithia mwakani usu uonde nimetha mena advantage na kukwata skills wise kwithia mayumila mambe kwitia mawia nimesi kila chaile kwikwa waziri oni waweta kana muvya wake wa kisomo na mikomukanije ni wailetie maundu na kumekea mitandaoni na vala yu amwikala menda myana internship mathuvyo kutumia internet na kukulia myanesu otau waziri o akienda muika matumia mitandao yake mikomukanije kwiyaka inditi kwananga visa wo na kutuma mose kanae undu lotona kuothothea amwe kulea kunengwa myana ya mawia mithenane ya une na kwa hii program ile ngitukitha tuyambia tithati advertise kuma April na this mwaka ni twa automate a process yumatitha maiwa maete mavalua mo mebashani pa account meitha matona ku apply mawia malika mutandaoni na ma attach documents yonde nikendo na ituta serikali nundu ni serikali wa kusovea andu wise kwithia maina umakwasa maitete opasha wina mavalua umundi katika topic ila tunena ni asia nasioni undu tutonotumia TikTok nundu kila muthenya twinena ni asia ubo wa digital economy, digital transformation, digital opportunities twina opportunity ta youth nundu in the digital era twose mwana usu tutumie social media kwi brand ithene nitwatabwa ni professional kana umundi aandikani mamba ku interview kuma mutandaoni wako maenda kula kwe hiyo handle makambo sitia we mundu wiliata ona matesi to kwita kwa uni twanengwe mwana usu nikenda wise kwitumia digital platforms situ Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok wise kwithia nite brand ani amumama niwa alame minete lungu yo ya internship. I can say I've really learned a lot. It's an avenue that has developed me, the skills and everything, handling with people. It has been a nice experience through that 1 year. And we feel empowered, skilled to work, and we are very grateful even for the life that we have had since that time. We have grown as professionals. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na muthia mutabanya winguma Bishop Margaret Wanjiru ni wawetakana President William Ruto wamona munini wake Rigathi Gachagua nimesekela kiende nthini wa iseso ya kuomboa ikanisa yake ya Jesus is Alive Ministries ila iseso ila nambi kwi iyo Bishop Wanjiru aine na itina wa kukwata uiti wa maumesie alokwatie kwi iyo ni wathingilela kindu cha kusenya muno kuona serikali ila we mwene wa mustalini wambe kukunia kampeni o yuni oyende kumunyamasia batena utethio ona umwe wa kutuma mobisa mausese ikusia iseso yi ya uombwangi wa kanisa iendea indi ona uyovo ni webeta kuungamana evindi ya muongo na kuthingilela kanisa wake vai vandu wethi kwe kawo na kwe muwo. Broken arms. We are dealing with land grabbers that have been supported from very high powers
that they have become untouchable. Very high powers that as they are there, they can tell you, you are fighting government and you should stop fighting government. So I want to say to our government and to His Excellency, our President, William Ruto, and to our Deputy President, Rigathi Gachagua, we loved you, we voted for you, we supported you, you have rewarded us with broken legs, broken arms, hurting bodies. You truly, truly, truly have rewarded us with evil. If my children get hurt or I get hurt, I will squarely put that blame on you. You will look for me and I'm not moving and I'm not going anywhere. I will be here. You have started a fight that you cannot fight. This one is in the heavenlies. I've loved you, my president. I've loved you, my deputy president. I've loved your family. When you call, I obey, I answer. I've never disrespected or disregarded you. I've always loved you, prayed for you, and blessed you. But behold, from this day, take it from this altar, tables are turning. Ndi muvya muno kwa kusese Vilingi witu wa Mauvoo tumani umwa mituki wa vinya ni atho na ma MCS onze ni kana mwene ndi ateleke wona bandu be otwa betha mwakinilwa le ni vanya ndaru account kina go south muthu ikingangi kuma ka mutesia migwani ula wandeleza kwalula Mauvoo akwanzia ya meko ni Sharon ndinda saa 3:30 ni Vilingi onge wa Mauvoo ni to ERASTUS ketho kwa NZOMO tiwaneza.